Kirwari arwetu rwantu kuyerware magavana baba inge bathuri kaitako kambere na bangi bakioneka utiaria mwaka yumwa kibebela itene biuburu nontwaba kuthirie bindi kia biele magavana ba ibo balo amaira kigina kiraki ya maturene na rware turenda kumurika oritingwe bwa gavana okuo kielame thonturene na ikyo tukwenda kumenyethira nuwiritwe ni oritingwe bwa gavana oku mwanka o wa ukiuria getu gentukirware twikuria ri nuwiritwe ni oritingwe bwa gavana wa kaunti yeku atwe yichokio geku okulukira namba yetu ya SMS itina mariburu niyo 23578 na nyamitandao yetu yokinyanirio kethiriro tereno rwa Facebook uri Weru TV na ya YouTube Weru TV twatiri tukwithira tukithoma ntumiri eku nuwiritwe ni oritingwe bwa gavana wa kaunti eku tuchokerie yeye muyajara tukuthiranirite utuko bwerwari Yarato kudhurania kirinda tosha weru urataini mutujua Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. MP wa South Imenti Ndagitari Mweti kuwa kaiye kathirikari amona kwethira athurerwe na Jubilee. Endi rapo dharakani dhiko thetabakiwa kwena mambroka boba ya kienda bona license. Twakuretera rono rwa mwana waitirwe njera chuyele nyuma ya mutino yo kingi ya stimira chia muringire ndu ataiteyera. Kenya stands ready to invest as a strategic partner in the proposed oil refinery in Tanga. Na Rais William Ruto kwa area mbunge ya Tanzania kibekira wera ne bongo ataniro ya atori. Ketheka mutegerio Weru TV nangu chokiria nkatho chia mwanya nontu bakona kanya gakega kangiga kuatanira bado kindeto chietu onimbeto wa wini wa King'ero na muonanilia wetu wa mathithio tukobwerwari Maureen Akiremi. Tukiambiria ndeto chietu ni ati mubunge wa South Imenti Ndagitari Shadrack Mwetiari wa muna kwethira athurero na kiama kia Jubilee wana kuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nontu ni kuritangwe na gishigo ya kike gunekete akiaria kiweyani Bwambasare Mwetie wete akaigika kithure kindike mwanka muthia kiromba siasa weka siasa nthi bambe baritire akaringwe. Mwandiki wetu Andeto Mutugi Karena tuambiriri na ripoti hiyo. Akiaria mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti kagitene kara kuruguragia kigina kia Mbasare kia mung'ana jwa chiringi milioni 36 na ugite waru tereno wa thirikari nikiria kugano thirikari we kuma mirandi ya weti na mbere na akiuga guti mutongerio ngitha ijumba gutegera gishigo mbunge ke. I was elected through a Jubilee ticket, the Azimio, but when I went to Parliament, I joined the government, and I'm in the government because it is only that government that will give me resources to bring to you. Mambo ya siasa tuweke kando, mimi siongei siasa, mnipatia kura na kazi ile mlinituma Nairobi kuombea nyinyi, nitaendelea kuombea nyinyi mpaka wakati wangu ukifika tutakuja tuongee. But I want to assure you, this government is doing its best. We may not see it, but one time you remember His Excellency the President because of the institutions that he has supported in South Imenti and Meru at large. Koroki Daktari Mweti ariwetumane bibinge na kiuga baraba kubiringa gutikyo bomba kwa gishigo mbunge kiawe na ndi akiromba karibethire bakimugwata mbaru akare thirikari ne. Kelele ni mingi
but wale wanakelele hakuna kitu watatupatia saa hii, na hata kesho sijui atatoa wapi, lakini mimi niko kwa serikali na nitaendelea kukaa kwa serikali kwa sababu ndio itanipatia alama ya kuweka kwa hii barabara. Airport, mimi naomba airport huko Mitungu tunateremkia hapa kidogo dakika 10 tuko Mitungu airport. 30 minutes uko Nairobi. Saa hii naenda kukaa kwa barabara masaa 4 hours to Nairobi. Utakwenda airport? Give me support. I support the government. If there is anybody else, I don't know who can give me to bring to you people. Muthiene Daktari Mwiti na ugite DP Kithure Kindiki noneni utongeria baweni kiria kugana kuritanira ngugi bwega na Rais William Ruto na kiuga nethirite kimugwata mbaru bwega. To thank the president for having appointed the Deputy President Professor Kithure Kindiki, who is giving him a lot of support without complaint. Alinda requires a support. Ke reporter ande to shewero reakwari etwa ni Mutugi Kare. Noe mubunge wa Egembe North Julius Taitumu na umirete ariani ba kieba gesiasa akiwarira bahari otongeriene ba withirie rwangirwa kithomo Buruntereo akierega itaga kweyana kigina kia Mbasari Taitumu uwete kwa MP kithomo igiokirete bonene na aritone ndi bambiriretie weta Mwanka University ya Burato tarirwe ni Edwin Gatobo. Akiari mubunge ujo gishiko kia Egembe North Julius Taitumu ariugo weka gitako tongere bwa kithomo giukirite anene ikiringitha no tongere bwa bware kumbere ya wa kiuga bobo ikuma no tongere bwa bwega no kiri masukuru waibwa Minisco ni tetie ene kauri wa tiera arito na ndenda be ya baka account na this one has been attributed to peace, leadership and tranquility that is existing in our schools. Kwe baka warimu baringa wa transfer be ya bakia ya na example no to I can attest to it kwa bereto ya kwa mwalimu monana ali yako na mwalimu monana ali yako na imbeo yanaboneka nilete na uwe machama ni ambeo kuna umeona hapa ani mantu arite kiathona kige kithomo ntere cia nkando ne sukure keke baithai are kinyobi cia werekeretie Ambassador shilingi milioni 69 kiria aritoba sukuru cia secondary college asukuru cia oteo wa Mwana University akiugo tongera bwaburege tojo nongana nukenda kugunana ba Egembe North rakubati. We have done that one no te sukuru ete IB besha kweba wa mbachari ya twari kuitwa ya tongiri 50 kana ibathomeza ciana nan bagwa mtu anacheki kiondo ne ariko aiteria ka anto banona wanu arajeji yakwa ke girie 10 wanu arajeji yakwa ke 10 muntu enda na atia kana borenda toromia ndo bakai watu wako bangari njiro bajua hiyo ndio mnataka kila mtu aonje. That is the difference. Cheka mankura na difference yambi yekwa niki athona kyo mantu jage kithomo jenyiretu anene achari bakiuri gwikira kithomo kia nabao. Iwapo tutawapatia pesa zinaweza kuisha, iwapo tutawapatia shamba inaweza pata case, lakini elimu daima haina case. Nende achari kinya tinjega getha na utwa ambas na utwakira classes ila lazima twende kinya bato ku sacrifice, lakini tukinywa ciombe nikenda tumbo compete na ntu bara bange no Mwanka inywa kabianga no Mwanka inywa Maseno no Mwanka inywa Pwani University no Mwanka inywa Murang'a no Mwanka inywa Kemu no Mwanka inywa Nchero no Mwanka inywa Technical, and that is my agenda number 1. Ntune ntoto cha Weru TV kuma nkando na Egembe North ni Edwin Gatobu. Endia baira bothera kanithi boretie thirikari ya kaunti utegera nontu kwina mbaba kuyokia mbecha kenda barua chioritingwe chiuma na rua akiaria mukaririeti woni Nicholas Mutwa awete kwina ene irabo kathomba bati batete mbecha chio na njira iba kenda utumira njira ya rua kuona license chia biashara chio. Martin Mugambi aina riboti etariria.
Mũrũgamĩrĩri wa irabu kana nyomba cia ikeno ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Nicholas Mutua na kanĩtie ene ikaro bibi kũnenkanĩra mbeca na njĩra ĩrĩa ĩtabatĩri kĩrĩa antũ bara bagwĩcirĩria ibo kenda irabu byao byomba gũkũrũkua gwethete kwĩna claims jiantu bomba kiuga ni batunjure mbeca ni banenkanire hongo kwĩ mtu aberire nenkela ndinga gutetere kenda kirabu gyomba gũkũrũkua ti untu akwa gundifendaga mantu makujukua mbeca but ni twirite antu betu kaingi muno through mitambo yetu ile twaranagiria through WhatsApp groups ni twirite antu betu kagita ka licensing mtu no ulikuwa tikethwo wa gwitikira kwa ilwa atumana kunenkelwa mbeca twaugite antu baba batunyagwa mbeca na njira taino na kaba bateri kuthingataga njira cia kithirikari iri bateri kenda gukurukirwa irabu kiama gia county ni kende to very strict ni mbikara kiama kia licensing gia county na ni kende to very strict ati muntu atikanenkanire mbeca kenda omba gukurukirwa license in fact county ni augile wega muno twiba kiama toga muntu uri ukagwatikana kenda kunenkanira mbeca ni kuonania kwaite kwega na ni kabati kwithwa kima kwa license koguo muntu uri anenkanire mbeca kana uri ucomplain anenkanire mbeca a complainaga mantu maya mathuka nontu pengine kwi muntu amwairirie amwira ni nduta wira wa county nontu neonaga kithi wa county pengine amunenkela kanyamu behind the scenes na guti mtu amenyere bora banenkanire kanyamu kaeka thiga kinaura akauga ni county amwenirie ya mutunya mbeca kiongera Mutua augite mwanko yo bakurukitie irabu nkurukia ngiri ĩmwe ndeni ya county ya Tharaka Nithi kagita gaka licensing ino rathirire ni tumete ku license about 1100 clubs ile anenkanire na yau ni increase from last time ile twari na 998 clubs so ni kuona ni county ni ongelete some outlets ile ilambire kwitho ikiro mba licenses. Number 2 mbuge antu bale baumbite kwitho bakimo license ni banini muno na ni ile itamita ka standard kabisa lakini mbuge ono mtu ule muime license by the county licensing committee na nibu antu betu babatire bakimenyaga muntu utimbutike mwira atikaroringe biashara hili muntu ina opportunity ya kuandika ge county anenkelwe itumi kana number 2 muntu ina responsibility ya kuthi courtin kugani ntekwe gwande mu njanjire wega itumi no nenkeleto ni mbombete committee na ndamiti itumi ino ntekomea gitumi mbati kwithwa nkiuma biasharani kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi. MCA wa dini ya Bulapesa Moses Kithenji wete kwethirite kwina kuria wikanu ati atikamiro barabatura Isiolo na rakiare Kithenji ameneretia siasa bamwenteri wakiwa ibo kaumuka wa gibangwataniro ya buratotarirwa imwandiki wetu wa Ndeto Mbanta Murangiri. Uria wari MCA wa Bulapesa Moses Kithenji na areretie mpatho iria ciambitie kuonekana kiria Meru ba Isiolo kagitenega gatukwiriretie ithurano binene bia mwaka twetete akiuga mpatho ici cireti ni antu aciendi baria bakwenda kurira Meru mukone ta nchuku karanga mpatho ici ireti mikora kana cartels iria cietha chunguza maslahi yao na cartels ni antu bamwe hatari sana batenda jamii gwatanira nontu imenda kenda bakara baipora na bakiaira ya nene baraba thirikari ne especially ngabana kana na siasa baraba keja kana na siasa baraba iku baebere ibo milikite ibo bakumiliki jamii na igitare bakweta bakiwa ibo bamilikite jamii baba nekerwa mbecha batereta jamii onde bareja bae timu fulani ya amba fulani mikora fulani na antu bonde beta mikora ni sababu ya kubeta mikora ri ino ntu bakwethwa bo batora gweta michairman yao ya tu timu twao twamba turaba batura kuya bora iya na wateganya mantu ya kuendelea nende no bakaenda kuhakikisha kairi antu batagwatanira kenda bobona kurija ira Ngurukina arombete ngwataniro kiria Meru ba Isiolo kagitenega kakenda kuombithia kuona utongeria nterene iji onda aromba jamii ya Meru igwatanire yonde kuma thochi mwankanto nyiri oni ndi Mheshimiwa Moses Kithenji mtitharonde na mpadhuna jamii yoyote oni ndi Mumero wa Isiolo oni ndeo kabila yu inge gotarwa kabila oni bethando jamii chionde na leo kwenda tongeria utiro komba kuthoki utiera uronja jamii fulani na wo jamii jamii we bula pesa kana jamii we gondo kou yonka kwina jamii nyingi muno bula pesa kwina jamii nyingi muno wabera yanga achieta mutiania kana muiment ga mutharaka ngetho te leadership ndeni okiongone gyakwa ngetho ndie mtishel kwa sababu nonto ikumaanisha oni otebionde to tongere ndabu
nondoria ngetara nde ngetokaria matira imenti kangetokaria tigania kangetokaria Tharaka-Nithi kangetokaria imeje gembe. Akiarĩria operation augĩte atĩ ũtĩ operation yenderete na kũromba atongoria ba Meru kuhakikisha kĩhoto kĩa antu baria ng'ombe ciao ciĩyĩro igĩkonekana. Mwangala hiyo ũtĩ operation irio baba batwaĩrĩria na iba kumenya mbai bao iba kumenya ng'ombe nara iwĩta ũtegetwo bate kumenya thirikari nije mantu ya jonde na uri bora ke kuromba nonto te ako operation irio ibyo ngofisi bionde bya Meru nonto bonde ba ke thirikari ba ke tutam na ba ke tutam be na Ruto be na kiende ke thirikari buri kwena maja yonde ng'ombe tikintu kya gwikira muko tiaka echiringi ekiro muko. Nkiripotera ntatu chayo kuma Isiolo Beta Bantam Murangeri. Godsent Kami ni mwana wa Chiarirwe na njira chiondendu chiayitwa kumana na mutino yoe kingi ya stima ira chiethere chiemuringa muna bo mwana o uri murito skurune ya The Special School aitariri oturo boke na nairitanireti okindana na oturo borabokeya. Mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mogendi na Trimeni na Mwario na rono rura ukiria nkoro. Tangu baba utotoni hadi leo kono wako umenibeba haujaniacha. Uma aliwa Murungu atemutigite nonete njara yawe uturone bwawe. Machozi yangu nikilia wewe tu waelewa. Irugono rwa Joy Mukami lea usani Godsent Kami mwario kimumwe atinanjara sio ijiri uria miankini au gatene twasemanitie na we skuru ni aritwa bama wathe ya The Special Gembe South na tusemanitie na we kairi kienda kumenya ina etire nyume ya kuthiria primary na agwata max 368 tigo kwithwa atinanjara agitirwe nyume ya kuringwa istima akiunaga nku cia kuruga irio. Ndiko tira class 6 ya 2017. Alafu ndiko yanje ndiko ria miaka ndiko tweka nkuba kwa skuru mumbekia kweta ntina njara. Direta na skuru direta class 7 8 ile onda chamana na mama Karambu Kilemia aretereta litaba na skuru wheelchair onto skuru ya special school. Au neyo am promise rekondomethia na ranjiri ondomethia monkaruari. Toitete kwa ya na wheelchair araya nto wheelchair over 100 maua mwaro yo ko yara ndomba kanya ka kuina ndamunenkera na ntaisi ko kombo botuma keo kyo mukinyithio kwina nene kuina mheshimiwa Karambu Kilemia biru athingitu muno nayo ke mwana na wano amushughulikia linkatho inyingi bali nacio kiri murungamiri wekuru Elizabeth Karambu Kilemia mama Kilemia na no kerio murio yo mwono no ndina na bange ndina ana form 1 form 3 form 4 nonge grade 10 kesi emwe ndene kesi nyingi mheshimiwa Karambu Kilemia tuina almost 700 students baramba akothomethia full scholarship na Joy Mukami no mwe o matunda ya mheshimiwa Karambu Kilemia. Rugono rwawe na rwirugono ruri na ururubo bwingi ndi rugono rwa wikanira inya ukagita moyo kana kunika nkoro ni uria uri tonturuju imurungu eje na ari na mubango ranjira kuitrain kubwethia manta maingi sana onto ya kuthamba kuria kwandika kundika katamba au ngaikira karamu atete kaandika at least au nteteseka sana nyethira ino ankire kuandika lakini imbandika na imbetha chama imberete kuitrain kubwethia manta maingi sana lakini kuenjera cha processes chiomba kuruta nguevo ya sana intamani kuchona one day one time. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru. Kathochi mwanya muno kiwe Dennis Mugendi na kiwe mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogoka nini no indi mbere twithira tukinogoka nini kwina kiuria tukurite ntukweru arethira no wiritwe ni uritingwe bwangavana wa county eku roterene ro Facebook David Joy ari wa Joki 0.9%, Mutabari akawa poa, Mwendia Peterson akawa 0 out of 10, Brian akawa 4 out of 10,
Murira ariwa due to a very poor infrastructure in our ward. Beta Kawira Adrid Times, huyu nampea 1 out of 10. Pato Mutwiri ariwa Embu ni 1 out of 10 disaster. Mato ariwa for me Meru governor seat is still vacant. Sam Kusam ariwa 2 out of 10 Meru inahitaji mkombozi, poor leadership. Wycliffe Muthomi ariwa 1 out of 10. Eta nambere no twarĩrio kũlũkĩra namba ĩtũ SMS tena marĩburu nĩyo 23578 na inya rũtere-inĩ rwa mitandao ya ũkinyanĩria Facebook na YouTube Weru TV, na twatire tũkwĩtha tũkĩthoma maoni yaku. Atonekanya kunogo kanini no ndutocokera imutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ũrĩa wonekete kumeneria Rais William Ruto akiwa anachambithĩtie Kenya mbiũrũ-inĩ ya Tanzania. Nyuma kaita kuraya ogeta kuraya. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia niki hai to kurega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngako watu geni orengi na nkatho tia mwanya no tuba kwithira wetete mbere na kurumira ndeto chietu twichokera Rais William Ruto akinyete nthiruni ya Tanzania rwari na ariretie mbunki ya nthiru kigikaro kia mwanya na rakiaria wete ndeichu yeleni ashore banene na batumaira ruthiomi rumwe ya rwa Kiswahili bakiaria bunge ba Tanzania bekirete Ruto bonene na kuonania weru bonene kuritaniria ngwe ya atori Kale Mutembe na turingiachio. Mtukuya na arua Rais William Ruto neja netentomeri ya kihistoria kiri mbunge ya nthiguru ya Tanzania muje munene wa Dodoma akiambiria na kurombore kiri mbere ya gunenkanira ntomeri na nthiomichi ya kithungu. Rais augete rwariana ngugi ya batane gwikira inyangwataniro ya gitaru kia East Africa na inya Africa ukurukira gushitaniria mwekenda kwethirwa na gwitikania akiuga kwathukana ni gututhiretie inya ya weti na mbere. Waheshimiwa wabunge, kuna msemo unaosema unaweza kuchagua rafiki, jirani unapatiwa na Mungu. It is this enduring foundation of shared history, shared sacrifice, and shared purpose that finds expression in the ties that bind Tanzania and Kenya today. Arewa kaire kwaria kire mbunge ya Tanzania nyuma ya Rais Moi ni agwatirite mibango yonthe ya kinthiguru ire gutiga nyuma gitaru kia Afrika ne atoho akigweta ngwataniro ya kinthiguru muno kanjo kariata yo UN Security Council nitigete nyuma gitaru kia Afrika. A system that marginalizes Africa cannot claim legitimacy, and a global order that excludes a continent of 1.5 billion people is inherently incomplete. Nowhere is this more evident than in the United Nations Security Council. A council
that excludes Africa cannot effectively secure Africa. And without Africa, there can no longer be global security. Rais neugite gitaro kiathuritwe ni kwaga gwitikania gitita na mbere buthongi na ugaruruku kirengwataniro ya Afrika tayo AU ni wabata. Unity remains our greatest leverage. When Africa speaks with one voice, reform ceases to be a request and becomes an inevitability. Rais niongerete wonjorithio kuriuka miankati wagitumikia mbesa kene wa inya muno kuharamia biashara. Kenya and Tanzania are deeply interdependent. Our bilateral trade reached approximately $860 million in 2025, and we are on course to hitting $1 billion this year, a reflection of growing opportunity. But this is only a fraction of what is possible. Agerekeria rais neugite kwina mubango tugwatanira mweta East Africa wakantu amwe kuthondekera maguta nterechi ya Tanga nthiguru ya Tanzania akiromba ngwataniro kenda tukuria nthiguru chietu. Kenya stands ready to invest as a strategic partner in the proposed oil refinery in Tanga. Nkiripotera Nteto Chiawero ni ugambita Caleb wa Mutembe. Uraware munini wa rais Rigathi Gachagua nolotete rais William Ruto no mwira na chambetia Kenya Nthiuru ni wakiwa meariera aririe ya wake tuo kia mauta Tanzania ni aretere nthoni akira Gachagua na ameneretie mutongeria wa Kotu Francis Atwoli. Embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project. Ni miario ya wari munini wa rais Rigathi Gachagua akitharikira rais William Ruto na kugia ni nthawa gwikirithia mugongo jo Kenya. Ni miario yawe kagitene karia kwarairia mbunge ya nthiguru Mutori Tanzania akiuga mirandi areretie ni urongo mutheri. Kenya stands ready to invest as a strategic partner in the proposed oil refinery in Tanga. The man has become so bold that he is now announcing non-existent projects in a neighboring country. You know. Akigarukira mwandiki munene wa Kotu Francis Atwoli akiuga ni nthao agwikira ariti ngugi ba mugongo jo wa Kenya. I couldn't believe it when I found him in State House when we went in. And he was there laughing and dancing on the corridor. He was brought by Musalia and Wetangula to see William Ruto. And I asked William Ruto, how come Atwoli is here? I thought this man was saying that you should look for a tree in your compound to hang because you cannot be president. He laughed sheepishly and told me, Rigathi, you don't seem to understand this country. Every man has a price. He's Atwoli. He's a useless fellow. He just wants money. He's the lead soloist. He sings with both bass and soprano. To praise a man who has made the lives of workers hell. Akiuria Kenya gutumira kanya bari nako gutetera mishara yao na njira ya gushiandikithia jaringi kura kire kithurano kinene kijite. I want to tell the Kenyan workers this morning that the fate of your payslip rests squarely in your hands. You will have an opportunity next year to participate in reclaiming the dignity of your payslip. I want to ask all Kenyan workers, all payslip holders, to ensure they have registered as a voter and they have influenced and persuaded two others to do that. Aritia ujo kirege karo kia National Reflections Post Labor Day na kemonimoni gitakare gukurugura wa labor market na kinyago tegera report ya waka welfare 2026.
Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithenji. Kanjo ya magavana ukulokira CEO wo Miremu Etiena magavana bange Kathumba Nendi bakwenda kamiti ya Senate iretongiretwe ni Senator Watharakanithi Mwenda Gataya itegere muswanda yurajwe mbere yo ywa uritaniria bwangwe yurayo akinyerwe mbere yo ni obisi ya Minister Munene Musalia Mudavadi bakere bawete muswanda yo yokalikithia na kwagirithia uritingwe ate thirikari nene na nyathirikari ya kaunti. Mwandiki wetu wa Ndeto Anthony Kathenye na cio kuma muciĩ munene wa Nairobi. Akiaria bali mbele ya kamiti ya bunge ya Senate kulaithire matho ma kuma kirindo angina ministry ja thirikari kanjo ya magavana gwitukira afisa munene Miremu Etiena na magavana Kathumba leo ni baurite kamiti ino na iletongeretwe ni Senator akaunti ya Tharaka-Nithi Mwenda Gataya gutigire ni kulaithire mathina maria monde makumira kiri mawatho motungata gati ka thirikari ja kaunti na thirikari nene na maria makinyitwe mbele ya bunge ya Senate ni munene wa mawaziri Musalia Mudavadi. As the chair has put it clearly that would be requesting that this be shelved to allow for wider consultation and allow for the passage of the legislation so that most of the things will then get effect, and in that then we'll be doing regulations to give effect to the act that is already passed. If we can defer until the law is passed, then we can do public participation on the new regulations and everything will be okay. Kanjone magavana kerithi yobatorba montu mama kiri mawatho mama kuthithiro garuruku amwe na kwelithia kulega kunganirwa kwao ni mawatho ma kuletwa bunge ni munene wa mawaziri Musalia Mudavadi. The law provides that the cabinet secretary responsible for matters relating to intergovernmental sector must be the one responsible for forwarding the regulations to this committee, and therefore there had to be an executive order or an authority assigning the PCS for this purpose to draft and forward the regulations to the Senate. So we request that there is need for fresh public participation for purposes of getting wider public representation. Kulingana na mwikali gitwa kamiti ino Senator akaunti ya Tharaka-Nithi Mwenda Gataya gwakagita kanene kwithiritu kwina wagiboru tingo gibwega gatigati ka thirikari nene na ile ja kaunti watho bokingagire mwa ino jere kuruta ngugia ile ingi. Tuonete karibu tukwambiria mantu ma devolution tu ina karibu miaka 15 na katiba ya Kenya iliwa kwamba county government thirikari chiro kabete chichongwa thirikari national thirikari iliwa mitoyo yongwa na sana kuyukethira gavana akathia kethira ntubu nene burabu kwenda kuluthwa thirikari national akiti buruthe gavana wethere kinya chukuru yo mokete ya primary na tigwira ya gavana kulutha chukuru ya primary gavana wethere kinya na bakethoma ya runguro muteba primary na tigwira yake kothonde kwa kirasi kwitu igithu twina nguya ndingi muno gatigati kama thirikari ya national na thirikari ya county. Kulingana na Senator Gataya mawatho mamaluma leligalo kuthiria thine no tukana kuola sheria ka make sure kwamba tukuwathania thirikari ya county na thirikari ya national. Senator jo county ni ya Tharaka-Nithi Mwenda Gataya amwe no gwaruga bakali ni usika bonde kirwatho bobo kenda gutigira mathina mala methiritwe makiumira ni magukinya muthia na intimatore ya munde na tukaeta tuwete antu baingi muno tuweta ma council of governors and the stakeholders bo the national chonde gatumika no ndono monga wewe sheria ino igitumika no mongo kwena antu bara baga participate in sheria ino. Kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Kongi na kuwa keana pipe chiarwe kikundi mwanye MCA wa Nyanki West Mobichi nerete akari baada mitunda ya mbokando nkandania na nyaka wakienda baichio keria oremine bo akiare Mobichi wete na kuwatanira na thirikari nene kenda mirandi emwe minene etetheka inyankuluki muthuri murio kinowe na ribotie. MC wa Nyanki West no Friend Mobichi augite na ndipo mbite kwa nia thirikari nene nikenda kumutetheria kuthiria thine ruji ndene wandiewe aritejeja kagita karia akuguna ikundi mwanya na pipe cha ruji kuma thirikari ya kaunti Meru narua into kwa nene mono irandeterete antu bakwa ba Nyanki West pipe cha mebira ira barombete proposal ya 2025-2026 proposal chao cha pipe cha roji na narua baleaja bonde na bejirite pipe chao nikenda bomba gwita kuthithia project chao na ikundi bila birombete inarwa nkobanenkera indi
Woni Nyaki West ndombete roje ndene national government na twetekaniria na government yetu national na ndo ithingia twete support tukethwa twina project big project irega atuma Nyaki West itho ina ruji rwa kongana rwa kunywa kinya rwa kuri amna bubu auga mubango jwawe jwa kwagirya wandipo miti nigutigera kariba Nyaki West bakwanda miti mitunda irio mibokano na mikandamia irekethwa ikibaguna na kinyanjira kimubuko ndene Nyaki West ward kunengera antu bakwa kariba Nyaki West mibokando na mikandamia ira tubanganitie na governor wetu Isaac Mutuma ntwethingia bena deputy we Linda Kiome mite no mwanka twande mite ende mitira nkuona ino batu mono imitira ene matunda kenda tompa kutho tukirija irio kana twirija matunda no toba nutrition tutho twisasawa na tuli anda mite mitunda mibokando na mikandania ndienda mekishua Nyaki West ward igatweka the evergreen na naina onto bakejaira mabokando na makandamia tutongeretwe ingavana wetu Isaac Mutuma na ageto matumba kuikango yetu ra kwagirite ndene ntura tieto no tuituje twina nduji tomba kumba na kima tuja maingi thuru kurima mikandi jeu abokando jeu tomba kumba na turi na roje na kimera kiu gikega kuthwa gitikumagarwa kinye gitarira kuri na rioga Muthuri Muriuki Waro TV mutiriro kangangi na boa karinteretia kathatene wa dini ya Gembe East baumirite bonene kumeneria MCA wa Murethi Muteria wisikene muno ya kaba mure bakiwa ebwethia barabara inkwo buru na inyandarasa chiebwethite kinyaniletie kiwango kirage kubatara akaribana muthoro bemwira batitikiria mirandi etikinyanilekite wa dini uya Buradan Kanmwathi autotariria akariba kathathene na matura marigiciri ondi Gembe East bebumirite konania muthoro munene kiri MC wa Tetazi Murethi kumani na kuthukanga kwa barabara ntere ino hamwe na ndagacera ya kiro ntere ino lakini yako na kiwango kia nthiguru muno kintu kiu antu betu ibugwalitwe girwe ndrasari mweshimiwa muri last year karabatira atumirete ciari cia mweshimiwa Mungathia na kagotokala atumire na muthanga lakini bila bya tuthuririe kabyo tuthuria ndrasera yekirwe negirwe ndrasera tiwa nekutho endo nya tinedine kutho irasoka erekirwe ndrasera karabati na mweshimiwa muri aurua kawikura twaro aringiri kathathene endo nya nkuromba mweshimiwa muri no nto into bila byonthe bya bwithire ndrasera bya mweshimiwa Mungathia we yothe ndrasera batu antu bakathathene ito inyelekite antu ndeta antu ire inge nkona njira ni bwithitwe cia kinyangwa yekirwa mwalamu lakini nawe tuteka lenya kama karabwethwa batu antu bakathathene ntemeane antu tutinyuma nkuruki bathumbite mubunge wa cigo mbunge kia Gembe Central Dan Kirwa Karitho haraba ugite imurongo na nabatayanirie muno rutere rwa stima haraba turaga mwinduni wa Ngatiga ambire kathathene weta kiamba njoa ukena ma kimoro ukena mpakani weta kaithe weta kama noro ntora ucio ndo te mwanki itwandike thetu marietwa sana ni ondo mo barawetha bakiandika marietwa na rira ya kinyana ro ofisine yatumba kwetha yafuatiliwa boya wari tukonda kuri bona mheshimiwa ndani kile maendeleo ya wananchi bakathatheni wakachioro ake maendeleo ni cioro loi ibonanitie muthuro umunene muno haramwe ya turi bakuga bageria gwitia maendeleo bera gwa kura ciao ni nkai ende nabo baugite thaino kura ino bakona ta nkai barega kwimenyera tongore baba umenyicho bakabatwikithia nacio one term golele ko mutangerio mwire kura to kantora to toriana kura yana twaro bakamenya toria kura yana Kwa hivyo ndoto kuende ituitorie ndaromba mweshimiwa wetu rorite ne thai ndaromba acokeria ana betu roi nonto ana betu iboteceka hingi nkenda kwarini ni buloi anto betu iwe mwana loi ntora to na roi tusumbukite ni roi yage ngenda kwareria nkona ana betu bare aye iboyorokire mwana nakamatete mauku nakamatete kiboyo kia roi na nakamatete bya kura tha mwanja ana betu bagathoma loi ana betu bagathoma loi Nkiripotera Wero TV de gicigo mbunge kia Gembe Central betagwa Duncan Mwathi Maya Wero TV kumurika ronoro muthaka umwe uri murito wa Kanyankine Boys ura wayerero ni ntobia we skurune
noti wa taita skuru ne speaker wa Tharaka Nithi John Babu okulukira foundation ikie ya Mbabu Foundation na ukumirite ontobo kenda mwana wakomba kwithira ichoka skuru akiare Mbabu awete bakawatanira kenda wa kira mwana wa kiromba baraba itene weka kigina kia makarika yonto yaya. Nicholas Chabari no inaronoro Mingani togete nkigena mbuku na nguo ndakamatite ndakanda igo nyombani eu na ntukwe nyombe ya besaga gotwaria soso ne alinga kibarwa na kwe bantu bale ali antuma riu tugiokane watu ethire nyombani ebere egerire kuboria ne aremire ni iromba lia kwali nkolomba ni montetherie no soke sukuru no tulaino ni nkolua bonga soka sukuru soso ate no boti tieto ogu ni nkolua bonga soka sukuru ntena mbesa ya kugitaba ya kumusokia sukuru ngika uniform mbuku ira atokira kitu gotekyo atigirwa na kiruni koria ngamusokia na kisukuru yu ari miromate nyuma ya kumulika rogono ro Imani Mutinda kuma Antora ya Njaina urani murito wa grade 10 cukuru ya Kanyakine indi Mutinda ari na nkatho na kinya family yake gucokia nkatho kiri mukabua urani speaker wa bunge ya county ya Tharaka Nithi John Babu urebumirie na kumuruthira shopping na kinya na kumucokia acukuru ne kenda thinambe na kuthoma neturonire weru TV auga muthakone ari mirone gucoka cukuru nonto nyomba ne abire na vile gutena mbia cia kumurira bisia gucoka cukuru riu twaoka twauma kumuruthira shopping na nitwenda kumucokia cukuru thaino kuria Kanyakine tutigia tonya kirathi ne kenda endelee kuthoma ndina gikeno muno ntu gotetherio ni Mheshimiwa John Babu akongurira kila kitu kinkubatara cukuru na riu acokete cukuru ni kumwira thank you muno ntikwenda kwariria muno mauntu ma bursaries lakini nindeguite muntu mwauga ati ni manenkanite bursary ya grade 10 kilisiana cionthe. But it is very unfortunate that muthakote mwonu no enduru ya bursary ya grade 10 but twauga niyo ta John Babu Foundation ni patron wa John Babu Foundation enkothie ndipe bisieni onthe na nkiromba maria mari utongoria ni ura wina bursary tafadhali ni macwiririe ciana ta ino ina thina ogu muntu ite kweyomba bururu icuwe ni mwana utura na icuwe na icuwe vile ate kweyomba magatetheria ciana ta ino nontu namone mo makaigwa mari atongoria marugi nkoroki iyogo Babu aliuga bakathi na mbena kurutha mitaratara gutigira kinya nyomba mwana ojo na gwakirwa ne kenda riraka inga cukuru aje na ethirwe na bantu ega gukara nontu ma nyomba tutikumea icuwe kinya tikumea ni mbia bibirie nyomba lakini ndere icuwe ati twachokia mwana cukuru etugucioka tuce mbere anene makwa arata makwa ta gavana tumebo tugutuma nyomba eno kairi nikenda muthaka kibinga cukuru egwa ina nyomba mbega ya gwikara kuma Antora ya Njaina Chuka Gamba Ng'ombe Peter Nicholas Chabari.